Kitabu 5 babu 131 Riyadu Salihin. Kitabu Salam ko deftere fi hiwragol. Bab dambogal ngal ne yewta en joni noon fadlu salam ɓural fi hiwragol wal amru e yamirgol bi ifsha'ihi sakutugol salminago ngo. Qala Allahu ta'ala ya ayuha alladhina amanu la tadkhulu wa tawnatu buyutan e cuuɗi ghayra buyutikum tawana e cuuɗi mon ɗi hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha ha diisino ɗon hiwroɗo yimɓe majji on. Fa qala ta'ala fa idha dakhaltum buyutan so naata e cuuɗi fa sallimu hiwre ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyibatan. Wa qala ta'ala wa idha huyyitum si on hiwrama bi tahiyatin hiwrandu islam fa hayyu hiwrite bi ahsani minha aw rudduha. Wa qala ta'ala hal ataka tawsi arima hadithu dayfi ibrahim al-mukramin إذ دخلوا ثم بناتنا عليه كمكة فقالوا بي سلاما قال كانوا قد وجابي سلام بمعنى بهوري موهورتي. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا وندنا غوركو سأل أولندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير كون إسلام المؤجد نلاد قال نلاد ما تطعم الطعام ko ya a ñammi ñamete mi mana ko ya okkor jama on ñamete ɓe ñama e mbere ko marɗa moyen mum kon wa tagra assalama hiwroɗa salminandu ko ɗum hiwroɗa ala man arafta wa man lam ta'rif e dow on mo anduɗa e mo a anda hara suɓaali a sendiniral hiwroɗa kala mo fottuduɗa julɗo. Muttafaqun alayh. Wa an Abi Hurayrata radiyallahu anhu anin nabii ko ƴetta annabajo sallallahu alaihi wasallam qala o maaki lamma khalaqa Allahu adama ba Allah tagi baba adama sallallahu alaihi wasallam qala o dali kanko Allah idhab yahu fasallim hiwroɗa ala ulaika e dow ɓeeɗa ɓen noon hari nafarin minal malaika ko dental malaika julusun hino jooɗi takko ɗon. Allah yamiri baba adama yo yawo hiwroyo malaika ɓen fastama'a jentoɗa mayo hayyunaka ko ɓe hiwritoto ma kon kadi fa innaha ndu ɗum hiwrandu tahiyatuka ko hiwrandu ma ndun noon wa tahiyatu dhurriyatika e hiwrandu jurriya ma on. O ari fa qala wi assalamu aleykum fa qalu ɓe jaabi assalamu alayka wa rahmatullahi fa zaduhu ɓe ɓeydanima wa rahmatullahi on. Muttafaqun alayh. Wa nabi umarata al-bara bun azib radiyallahu anhuma قال وي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نلاد الله يمري من بسبعين في يدي بإيادة المريض غون دار غول ناونو دو سيموسي دو ماجول دو ما كوتال جو ماجول دو ناوني دارامو واتباع نهار ناوي غول تو ام دو هيرو mo dollan do sino hay finani ni dun no laba kono kenen go yaw daramo wattiba'il janaiz e dowtugol fure harana dara ko en bo mi falan do tawede watti ngongol kono taw on premetali lan aray joni on jokkanay no ba ko fardu kifaya no ko gonga ko fardu kifaya kono acci antigi kenen go wona kifaya on wa tasmitul atis e ilnutugol iludo mo ili wi alhamdulillah wa nasri da'if e wallugol lowdo wa awnil mazlum e wallugol toñado wa ifsha salam e sakutugol salminango wa ibraril muqsim e diggingol wondudo. Muttafaqun alayhi. Hadha lafzu ihda riwayat al-Bukhari ɗum ɗo ko konngol gotel e filleji imam Bukhari ɗi. Wa an Abi Hurayrata radiyallahu anhu qala wi qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo maki la tadkhulul jannata pellet on natta aljanna hatta tu'minu ha gomɗinon wala tu'minu on gomɗinta kadi hatta tahabbu ha yiɗidiron awala adullukum e on accata min tindinaw ala shay'in e dow hunde idha fa'altum sum huwi nden ɗon tum tahababutum on wona yiɗidirɓe kon ɗum wonata ɗum afsu salama baynakum sakete hiwrandu hakkundeji mum. Rawahu Muslim. Wa an Abi Yusuf Abdullah ibn Salam radiyallahu anhu qala wi sami'tu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu maka ya ayyuhan nas afsu salama sakete salminango wa tu'imu ta'ama nyamino nyamete wasilul arhama jokkon en ɗanɗan wa sallu jiwlon jemma wannan tawa yimɓe ɓe niyamuno ɗani son waɗi ɗiɗo tadkhulul jannata bi salamin on naata e aljanna e hoore doy. Rawahu Tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahihun. Wa an Tufayl ibn Ubay ibn Ka'b annahu no kanko kana
o laatike ya'ti himo arayno Abdullah ibn Umar ka oɗo fayahudu ma'ahu o dawida e makko ila suuqi ka marché kalowi fayda gadawna si men dawi ila suuqi ka luumo lam yamurra abdullahi fi'irta ala saɓatin wala sahibi bi'atin wala miskinin bimana o feƴƴirta jooɗiɗo hino yeeya wala sahibi bi'atin wona joom marsandise wala miskin wona miskinajo wala ahadin wona hay e gooto illa sallama alayhi sona o hiwrotomo qala Tufayl fa ji'tu mi ari Abdullah ibn Umar yawman ñande goo e fastatba'ani ko ɗum woni o jokkilan o ɗowtilan ila suuqi ka luumo fa qultu lahu mi innanima ma tasna'u bisuuq kon waɗoyta ka luumo wa anta la taqif alal bay a daroyta ko e hoore ngeygo bimana na commerçant ja yeyata wala tasal alandota ko ani silati fi marchandise bimana a sodata wala tasumu biha hunde amara nafoore e nder marché ɗen wala tajlisu fi majlisi suuko a jooɗota ko e jondeji luumo ko wowlete toon penale yolto yalta kon ɗum naɓay ma marché wa ɓuulu mi wi ajlis bina jooɗodo e amen ha huna ɗo nata haddasu yewten fa qala wi ya aba baton kayo aba baton wa kana laati Tufayl da batona ko joomiraɗo reedu derol janol o wi innama nahudu andu ko wonɗen dawirde ka luumo ko gonga en sodata en yeyata en lamdata ko kono min ajli salam ko sabu salmingol jama on no sallimu ala man laqinahu hewroɗen kala mo yiiduɗen e muɗum rawahu maliku fil muwatta'i bi isnadin sahihin allahu akbar o yii ha sakutugol salminago hewro mo ande mo anda no labiraka wallahu a'ala wa a'lam